Maintenant, mi kudo le hwenu mi bi mi mando dagbe anu ejero to omele yo kan ton hodo mi koro azangagbe beyan vosun ko mi le din ton sin azan tongo gbe die fongbe gan ho metere ho mi ka hin amana ke ndon mi le yo de sin tadie mi atun do men jele o we nu boyin nu ta ngbo do ibledo to mi to en fi do ko ko do mi do sin ye cameon mi kan ho biyo Moïse kere kuro nu wa mi ton e no yorodo matin libre politique ji mi la ho e un kaka lo boa mi je mi ni susi nu bo ro ko do e azoto to bu e ka ro to me fi mi ko fa ho po so ije din yo ne mi la ho ka mu gwan ji yo ho ro asitan yo e o di doctor me chele mi Beneto mi tome do po si ali no agbankun to me si apa kwe o mi kan ho bi o mi la ho gaba e kan o pa cherun ti to me e ne ye me no kun agban to me no kun hunda hora ho le bo ho pe ko nu e mi duro to mi to mi fie le ye ba gbon bo agban kun to me e na ti po do ho ra si ton ko ye kan ro po e ne o me e ndi do to bo mi na so lo ho le mi fon gbe wa e don mi atun do menji ho de voler do mi si bo mi na so bo ran gonu e le si a me chile mi ina tendo poropo mi ton le mi le kudo kan e do hihoye mi atundo menjile elodi bi na be sindo konunda ho eyin o senato me hwa ijele ton bo na hodo yo mi atundo li aso mi do gudo e si azan ton gbango gbo ye mako so plebo jijayin boko ikanon o me na senator teme le ya diyan senji na diyan yo e so lobo so ihole o sen dodo gbasa senu yen tenwe yo ye kende o sen e diwe konu eyin o na ton me hwa ijele ton le e na jinjon lo wa zoro to mi ton fi me tire mi bo ipele do so e video do wa ye on ye do hode do fren teni gbe yo senu yen to ten le yo ye tinjan yin bo pon sen eji we se na jinjan yin to yin bo ti te do gbe ta e 2 cc 26-006 be e yan fo son ko me mi le din ton sin azan ton go gbe teni gbe mi do gudo wa ye nen bo e ti te de mo no me jele sen eji we gonu e se na e me hwa ijele ton na jinjon bo wa zoro to mi ton fi yo e kun so vo yin pe no sen dodo mi ton e hwe do sen dodo mi ton kan ji de tin ye hen ye na no sen e ni onji mo wa zoro to mi ton me fi e na gbe ye bo ye senator le yo e na no sen e ni onji mo wa zo fa do to mi ton me fi de tin so yon no zangbe e ye na hon tin yo ye me senator le yo e na jinjan yin do de me gun sen agbasa ho gbonu ton bo pe ta e na no ye senator le no e na to me kan me kan bo de o teme so yon no zangbe yo me na yin ton to mi tun gbonde yo mi aleko lobona so hole mi mechele mi ndo don mi en be ndo menjile mi je mi le susi nu po ko ikanre ko atonu kuro po mi do ya blood gbaja one mi kan hobio o Moïse kereko maton etron intro si apa ko yo en lo po boka ko yin o me bo soft to mi ton si afo soro tero o tore tore men me la ho anu wa mi ton no ro matin li politique ji ipodo romia ho ipo ye kendo yo do ho ne mera ho ka mongbon to mi to enfio nu teme e di ole yo ne aka mongbon mera ho Moïse chando kereku etime podo menjire bi mi terando beneto mi ton resu titengwe podo me no e tanu kaka je fidin le epo do azoda hora wo gege timbo e dosin lobo yin wa to de tin do ache pa do ye to nu gege bo eyon bo nu kon yide nu dio town do alizo podo azoda hora ho dosi sin alinu nu dio do azokwe e to oton wo yan khosu ton temete nu gege dio de tin mojen o ache passe afo adoko sin ali no eto nu gege o no imo kwete mi ton boy so han din bo me biro sin we yon atenu kwete gbediyan e so bi oro an ti to egbe me alo mi kinkle mi na mi we male e on don le osin hudu e o atafen nuji do mo ordinateur abi alon lokan to eji pon adon de ba yon anayin mi mo ton dagbe nen ayina jayisin apa koyo do mi to gbe ye to nukun teme le do ye yime do azomi kikira pa ni okwe blezon bo ayina jayisin ho de o e de tiyan le e sogbe biro to mi to fi boyan lo adama fi ami osin apa koyo e ma mono le me no gbota mi ajiji mele me no blo agbado obuno awuro to mi ajiji mele iro terrorism me le le fon bo ronu kan yido e hon le nu ka o de gbondin to mi to fi ra pa ni hwe yon le suti de mi ka juro do menjele e le nkan olopon do ta ji oro total gbe mi ton e yin benen to mi ton fi esin alirunde tin nu gbo do akwesi kanali doro to mi to nu fun be e yon le suti te ngbedeji a do nu ene do nu kan itambo mi pagbe run me ro ali nenu mo run to ra pa mi ton pe teme lẹ́yìn
lo e ka kpo ho do echi ndo endo azo kpo na wa echi ne kunko wa ne do hun no e wa ipagbe na lo no e ba eto vi to sile de ro fene yo Moise do kere ku etime kpo do menjele ne na blogbon bo ni do meto to si tona yan o akwezi kara lito bo ko mena fa bo ho sa lo na fa ahi yo le na kpo te bo yan kwe bo ya hi le yo ira mo ndagbe bo ho ro kwe dagbe si ahi men eno inu e mi anu kun kwajijo si alinu e na blogbon bo na da ho ya go ne na blogbon bo to vi na mo e de ro ko da sinti to mele bi huimen ne na blogbon bo azo na de bo e hu azo ko na no mo fa ne na blogbon we ma ho me na jijen hu gan le ko de yo sinsin na de la me na ndagbe yo e na pe nu kun do azizon le o bo benefit na mo ko do sa fun ne le bi hui yo no e ba to vi le de den nu go e na to nu bo nu ko ina tin e lo nu tito me yo e ka so to vi so go nu tito me yo e na yon de bu de blogbe ja o e rwando sisi nu to vi maintenant a to vi e zo bo nu fi on to vi yo le ba gbon de yo nu na ho kan ton we na vo to me ene yo e nu taji era na gbe bo to vi yo ero khore na no do nu ero jije eleven on to mo bodo jo hon ro yin ganjiro to mi fi de tin on era te won kaka bo apa ko kike na de bo to si yo e so tite yo so mi si hono era to me e na no so do tito me blo de nu te me dio to mi fi de yon taw bo don to mi to do nu kan lo e ka so to vi do tito me la bi hui me bo blo le era inde lobo nyon de su tite ngbe me la ho etede ho enele bi huiji kaka soido o hore vorofi bo mina donu mi metire mi hore vorofi yo kunpla ro point di alavosin apahwe point di alavo ti to me yare rating do ton tin bo ero bi blo me metire mi ti to me blo kaka ro te so wende bo so ro to oji le mi ro oye omogbon we yo won eniyan e point di alavosin nu kan tole ye so ro to ji yo hotel do ikade do won mo nkan to men yo titi me po ndo menjire nu gbo to mi ton fi yo eno point di alavofi voro ma pon we eno na so e ma metonde yo eno ato bo eno po kaka gbeto no lo wi bo meji o e no din we man tiri be no lo on ho e o ho igudo nkoro fitu awa eni o so de din amen ateretin lo bo e soro te din men tire mi bo ateo e no yorodo akatia o ateri we ate hwihwide bo mi won do mi ton le jipo won eni o mi na hopo bo we ma ise do gbe mi jae e o de wa zogbon ho yo fo sin we ma bande e o de dingbon sin we ma bande we ma we njan so den e we ma hlero yin azo me do fie bande we ma de bu ko fe yin bo mi jan sore abi mi na yi do kun ijala wasin apa ko jin yon mi ta fe me yon e na yi o ateji mi kan ta fo bonazin bonasi ko mo ma mon ko ton yen https://actia.sigan-uac.bj on mi te fendi po won no ekuwe hudo mi ton do ma sin apa ko do kun ijala vo yo mi na mo bi hweyi lien gbe le e je hagbon bo me yimen boyin men bodo kan yin o plan jala boton we men la ho men sin plan men to tairu jara ewe talo we ma eniyan men mentele mi e mi koro kalavi kame yo kalavi fine lo poje minano lobo na do ho de volume lo ho mi na do mi tin yo e kunpla no teme e yin ai kun gban ton do kalavi sin o kan me do me to pon la gan kalavi ton yo e mo do menjele le ne de gbon do apa ni ko yo e kun yo de bu o me mentele mi do me le tin bo ye no to bo no to mo no jele e ko je ai kun gban de yin do kalavi boko yin kanu no mo nkan ton yo tin na je pepe sun ji do mele yi si ji de tin hon to konlaga kalavito Nathanael Koti mera hogbon fi bo so won to ji ho meti me po do menjele nugbo eyin kanu o bona si nu gege ba ikungban de yin ikungban meton e o rablo ma teme na be inde nugbo nu dagbe ne lo menele tin me bono wazo mon ko ten we a me to vi we a me ko men gan strata gan bi gre to ho gan le abi me to vi pa bo ka ro ikungban bo holing kan le ole me ro po ma mo wa lo vovo bo bana yi o kwede ro merisi o sen kuna gbe le nu wa le nkoton sin ye kameon e ikwero mensi olo e do menero fide bo monole a e ikwero mensi abi eje kwe bi odi unu e ya oyoro a lo kan 01 92 50 0000 boya o je wa do nu wa mo nkoton e kun bi orole e ikwero o mensi olo to pon la vigan kala viton e we do ho enio menchilemi horevo e mina do mi do fitin e kunpla agban to me menchile mi agban kun to me ye me no kun mo to ra hora to mi to en fide do pe taropo benero optmb bo ho gbe ko mi ton e mi je mi susi o mi duyo mi kan ho bi yo el ajrabi o gaba e yin kan iton a ne ti to me apa mi de ton ho yo mi ka ba gbon ne mi ka mo ho yo gbon ne mi ka le ni egbon aje o mi ra ho do fun gbe
eka wea nwe biom dagbe edo kwelo meyo ni va do mero pour poji 66 ans do to sin bezameyo esupo eka wea nwe biom ideyo nuko nyini tin mi do to me mede ayi de to gan de wa ile o mero pour blo de wi pe o bon indépendance et le 66e anniversaire oui et le wa do to gan yo si wenu ma oni blo bon e yana le blo to gan wa ile bon to ni fada lo to me bon to vile ni mo ko do safun bon nuwe mero poropo nuwe mboro bi blo we o ma oni blo bon nu ko ni tini mero poropo nu ko tini to vile o ewe nous ni to dessous donc na bio pondo je que bon anniversaire ni to vile bon anniversaire ni to gan bodo kan ho intole po bi bokado bibioni akma kwinto mi tole de 66e anniversaire lo ko si wena ni mero poropo bo tubo minado anniversaire 2027 o do gbo e do susure bio yena yin ba aso ya le be aso di dai don bo kweda gbe na wa lo me we biom de mene ene mina ya pade ho hwedo agbankun to me hodo emi de ne kana kun agban to kun moto da hro ho no bi na yan bo ali na huon ali we ron yan do to me ali we kono blo to do me telemi le doison bo o konda ho e insirate bo no pe kun do azo da hro ho ne le do to mi to fio e so window auto dime do no hodo de fene din ali zo gege tin be ro na wa mi ko do de no mi so e ho me mina ya pade bo kuin ali yin ali clean bo gbon to ho mi ton le me bo gbon file bo da sa file die fide ali enele do na blo be na yon fi na de sin dogbon e fi na vo ali oblo de be na dibo yon gandin to vile yo sirat do kamon koton horo to mi fin e ho me de mi atno o avenue Glozel fi horo de yo e do ali kuno kanten e Afrique podo e ananda ho kan hito ton sin tenti fene metilemi bo azo e do sin gbe jabana wa finele sin ye po de po mo mi ko de nen azo horo de e na do sun keke me metilemi bo e na zo bo no hodo no pede na tindo ali yo tin ton sin akpahwe ni mai mo wezon bo sirati ya so wen yero to yuri do menjele ali bo yero na blo etin yo akpahwe nu kanton le enayin kana do ale pe nu kanten e Afrique ton podo yin ogan kisian ki ofiro gan ke po mo to po file po duro fune sin tentin de jin azomo kanton yin akpahwe nu kanton enayin kana yo era do sun poropo enen be sin yonu zangbe so ira hon di mo na fo sun sin azanton isin go gbe bona zomo kaka so yi abakwe sun ko yo mi de din ton yonu zangbe mo wa sin azanton o wewe ko gbe akpahwe we go enayin kana bo e ramblo sun poropo aton wa akpahwe ne enayin kana yo o era sin koyan son koyan mele din ton sin azatan wa ton go gbe tata gbe die je don bo je lo tata gbe defo won bona isofin plus on ko me mi abi oton isin azatan o we go gbe bo kan no ali plan kan ten da ho eyin wẹgbọn do sin akpawe podo fi eno lọ́dọ̀ ancien pon na hoho pon sin o tentin fine hon le na igbon ene o akpa atongo hwe na nkana yo o alonso ko yo me na bioro ton e si azanton afotongo gbe aho zangbe ejedo bezo mo kabo ilido sun ko yo na bioro ton e sin azanton we go gbe aho zangbe mo ejedo bona blosun lo poropo ene metilemi bo alizo eniyan yin alizo bo na le mi o ye omogbon we yo e dan blo do o gan hito sin yo sinfine podo o ananda hoyi wagbondi yema gbondo positenti do frame tilemi sidarte sinu contrôleur ye gbon fi gbon ye kan ro ko ye bo bi odo mejile ali defo le de ko na da so wa we boy na de nu mi bo mi na do gbon e de tin ali enele yo kan ko e don jali nu mete do ali jibo me bi ko tun le yo mi be ko do mi na din fe no hodo no de ma de na zo lo bo azo e tausin bodo wa we yo azo lo na into kanji bo na indo le ero ba gbon bo to sile na si je ogbeton du digmo hon mi hwedo oganu hwe nele boka pon fie do ministère gbon hwe je we yon nu bi na into ogandi honu edo an kanu azoyele mara be iwasin o so din toro se hon ni bodonu o to de ena chen mi sen ko nu wa mi akame e wole mi bi ena chen lo poropo mi ton jamais ke dolo podo mi gbe bi ko mi to gbe mi do menjiri ho mi ton eni no mo nse